جته بهویمه یاراده نالده زانی دیسا جته بهویمه بله ایوارا و شوا و چاقا و دما و خوش از زانم ایرو گله گرم بو براستی جی فقط داویا هفته و هوا ایده نورمال لوی او بگرمایا هر ترکی yani نوچه او آژانس ترکا جی بیجن و جهان جی اوروپا جی بیجن اف گرمان اوروپا و هر ترکی برا کرده می ترکی دقت بکن بگومان کرد اری آدره خواست بیجن برا کرد دقت بکن ایدش مرچ ایدم مگری ناده دوباره سلاو رزو حرمه چاو دما و خوش ایبارا و خوش شوا و خوش هر انصاب بن هر هبن هر دلخوش و بختوار بن او کرده ولاد پرور او کرده ولاد حس کامپا مقبره که کسلیم خوشکا بریتان که کسینا در و دورا و جیرا او کرده ولاد پرور ولاد حس کدرا جهانی جیان آویده تندرستی تمنکی دریش اول هم بر دزمین و نیاری وانجی اثر کتونی فرانس بازم اگر چقوانه کرد جیبه دوست کی کردابو سترک هات وشاندن سترک رجیا جا آسمانا او سترک جی لیستکوان گرانبوها لیستکوان دموکرات لیستکوان دلسوز لیستکوان دوستی کردا قادر اینانر از نخوازم دو دریش هنگش حکایه وی دزانن چاوا نخوش کتی چا لی خوین رجیا بو مجیوی یعنی به ترکی دیر بین قلماس بیشتی چند رو چند دیر نخوش خانه ما پیوه در خستن و دیسه کرد نخوش خانه اوجا هزار رحمه خوده لیبه و براستی جی دوسته کرده بو گلک جی ارتاوی و برز سلحتین دمرتاش گله خوش بو وینا کی واجی هبو براستی من نخواست از پار بکم قادر اینانر امی بیجن ترابزونی بو یعنی قرار دنیزی بو از باورد کم فاسا بو از وی باوری دمه لی هنگی قرار در ذهنه و در زاننا هر نیارتی کردار کن اوج قرار دنیزی قادر اینان کس کی دبو زانات بو اینتلیجنت بو سکولر بو و یا هری مزجی لیستکوانی کی هری گراما بو هنگ بیزن هنرمند نه هنرمند و لیستکوان بوش نه هنرمند و لیستکوان جدایی شدو دوباره رحمه خود لیبه و برا سر تایبتی سر مالباتاوی سر زاروی ناسوی دوستوی نظام زاروکی هر نتون از ویجی نظامم لی از باورد که بری به در روزاجی خوشکاوی چو سر دلوانیا خواه آنجیان بو خوشکا قدر اینانر بگو من ام بشرن مرنج بومهی ام بوم مرنه لی مثلا کسی از خواسته بسید چما او نابر کسی از خواسته بر آوانا بمرن هلا نیسه دوباره رحمه خوده لی هونجی بسر چاواراتن بسر سراراتن این شوزه باره چه پار بکن İlham Ahmet و مازلوم عبدی ج Avrupa ve geriyan Kürdistan'ı. Her vaha bir yara ne yel ser girin Golan'ı yani bizim Golan tepesi Şam j İsrail'i dixwazı derkeve. Vay. Bunun mişk
çavala kul dikin herkesi jolani çene buye. Rabbeno merek 24 kilometre ketiye keti xaka Kürdistan'e tüyin tudev Golan gire Golan'e berde. Ama kedi ketiye inti davaçı ki ne zani ki derahane. Brasici ana fazla haki hakaret bekim ama yeki jwani çoleye. Ne zan hakikaten ne zan. Jolani İsrail beziz Golan gire Golan yerde kebe. Yo nevi Suri zevkiriye dve jurda kebe. التشت کی دیگرم زبانات دولتا ترک چک کرده بود نظام کار کویه از باورد که مزه انشالله ببینم مر وانجی چرا نخواد خستین یا دولتا ترکا خوده معامده کرده بود لی مخابم کانی نخواه حیرت یا نظام چما لبربو yani taybetici mi çekir o. Berges peşkeşi var bakın. Ve atüney. Heyci ez nabinin belki. İnge ev kompütör şey. Emmarın ser rojava o hervani peyvazoyarlı Kürdistan'ı, le Bakure Kürdistan'ı. لبريا أزوار مسار مجاري رجعت منجك نتواجه لي كردية أمي تجارة نبيجن أمي تجارة بيش خور بكن عادتك تجارة نبيجن كردي تركيا كردي عراقي كردي سوريا كردي إيراني كردي قفقاسيا كردي روسيا هر نيسي نبيجن Bir taybeti Rojava, Rojava, Bakuru, Basur ne besin. Dise verem karı beze o Kürdiye gel Rusya dijin. Le emna bezin o Kürdiye Kafkasya cibelge Kürdistan'a son nura bu. Karabağ jert bezin ya. O da Kürdistan bu. Le hineci Kürdiye Türkiye. Gotinek bir ahlakiye. O da Kürdistan'ı le dagir kara bizor كتنو يدرس خورزات كرن ويشاغ تجي تبجريني يعني تجي إمزادك أم كردي تركيني ويشاغ تجي تبجريني قلت بيجي كردي تركي از نه كردي تركي از كردي كردستاني از نه كردي إيراني از كردي كردستاني ويا واني بزاني لسر بان سوسيال ميديا دناب هبدو دجم هبدو قالت تش مشتكي واني نكن نراستي نأتيك نراستي يا شما از كردي عراقي از كردي كردستاني وان هر چار ببختا وان هر چار دجمني بابو قالا وان كتخوارا كجرا بزور هم هبدو پار کرنه خلاص بزور حکامت مستندنه شو اگر بچک اخلاق به کردار همه gerek o ser van neyara dokuştum bide. Gerek van neyara ve dünya elvan neyara bak zindan ve cehennem. Yani ver asli kime ve sesala bistu yeka hina jiyan perişan ve bindest ve raban ve rezilin. Av nemesi amicada Kürdiye Bakur hani ya Acayip Kürdiye Rojava, acayip Kürdiye Irak'ı, acayip Kürdiye Meras'ı. Aklı kapçada kal, seri kaldı. Herkes zimane var 5 metre oyu. Dama hundu akıl ve hundu makalet koliye nahile. Kürt jam perest bilav. Bibin Kürt, bibin netev perest. Bu doza şehida, bu gorra Kadi Muhammed. Hayat Kürt nebin netev perest. Nebin faşist, nebin milliyetçi. Tüccaracı, bin zulma Arabu, Acam, Romya halas abi. اون چیز ببیزیم بیزیم اون خواه پرچزی بکن gerek هم ببین نتو پرست همو دنیا جوانی زمر دولت که شان بدن به قدر زرابه دولتان نتو پرسته شانی می بدن از جوار بیزیم اوکی تو نیه اون نکاره نشانی می بدن تو نیه
hamu devlet hamu dusuru nezika dusuru deh devlet deve platen edene hamu neto pereste millete xone zgani kurda pe kurdin nezan ew jî em nezanin ji ber wê yekê bibin neto perest em werin ez were bê colanî gotî çi ya colanî bûye beriya colanî ez ji wer tişkî bixwînim Suriye bi Tirkiyê feqet ama ez naxwînim çêtir bira Tirkî nekevna bernama minî Kurdî heypa bernama minî Kurdî zimanê qirêj tê kevna wala ji wer bêjim biryara neyele li ser Girê Golanê Girê Golanê yani dibêjin ya Golan Tepesî Girê Golanê Şam ji İsraîlê dixwaze dehkeve deya bû dîn zarokê heft salî îne bawer nakin ew dînê bêaqil jî bawer nakin ulan colanî êv tu anî danî ser Şamê İsraîlê Ingilistanê Amerîkayê tu dava çi dibêjî em tu çîroka dibêjî Konseya Evlihiyê Konseya Evlihiyê yan navnetewî yê yekbûyî dema erka hêzên eştîparêz ûndov yan li Girê Golanê dirêj kir di biryarê de derbasdariya peymana agiribesta ya 1974 hat bibîrxistin û bang kir ku li herema tampon leşker nemînin Konseyê do di civîneke taybet ya li ser mijara decarekê din biryara xwe nîşan da di biryara xwe de konseyê dubare kir ku peymana agiribesta 1974 di meriyeta de yê herî wiha pêwistiya bi hebûna leşkerî li herema tamponê dubare kir Nûnerê daîmiyê Sûriye li netewiyên yekbûyî Ebrahim Qulobî piştî biryarê axifî û diyar kir ku Konseya Evlihiyê Kanûnê navnetewî ji nû ve piştrast kir û got Olîbî îdiya kir ku İsraîl bi eşkerî peymana bin pê dike û got Sûriye berpirsyariyên xwe bicî tîne niha dora İsraîlê Girê Golanê di demik dirêj de ku yek ji mijarê Ewlihiyê herî hesas e di navbera Sûriye û İsraîlê yani bi Kurd û Kurmancî ev dewletên navnetewî jî li hêlekê jî li hêla Sûrî sekirin dibe 1974 peymanê hatibû îmzakirin li gora wê peymanê gerek İsraîl ji wê re derkeve wela bi gotinê ez jî dibêjim Kurdistanek Sibrîsê wê çêbibe bi gotinê ama di pratîkê de Kurdistan çê dibe na mana ji xwe diçînin çorbê İsraîl ji wir dernakeve ne ji wir û ne 25 kilometre hundirê Sûrî û ne ji Libnan û Gazayê heger derkevizî wekê maxiltiyê bike bêaqiltiya bike İsraîl feqet derdê me kulê me jî ne İsraîl e û ne jî
جولانی و نجی ترکن و نجی درد ما امن درد ما كل ما حسرت ما كسر ما امن ولات ما نتوا ما نتويا ما هفكرتيا ما ليش جبيرا لكن دورا باشوجي دور بيشتم من إيرو بري ناب 20 دقيقة كتم أجانسا من uçak dit براسي دليميشيا دورا باشور دور بيشتكن او پترول و گاز و نظام چه کو بسره خواه پار دکرن به باشوره نها بغداد بیجه هموه بیجه من و جم خواه از دین و ایمان و وجدان خواه جم خواه از تشکی بدم ته لی باشور جربه بریا باشور قبول نکن ام هموز بن سره او به اخلاقی براخ درد کرد و هر وها روشا باشور براستیش ایلو نباشه لی از خوازم تشکی بیجم و وقت سبه عراق لباشور گرک باشور تدبیرا خواه بستینه هر وها گرک یپگه یپزه او گریلا او لشکره کردایی لروجلاتا کردستانه گرک که خواه برای خواه پیشمرگه خواه قهرمان بتره نهیله دنا براوان چی دی ببرابه چه پیکو که ماسیب دی ببرابه yani nakoki çi di bibirabbe heger dama hinek êrişî birayê we bikin gerek em wê rojê her tiştê xwe nakokiyê xwe pirsgirêkê xwe dîrên cîkî û li birayê xwe xwedî derkevin ku em nehêlin ewan erebê genî erebê genî ez dibêjim di nava nenûka di dostê ereba erebê me dost hevalê me kekê me ez wan cuda dikim heta lêbûna xwe ji wan dixwazim چما امریکا او ترسا آنی سر حکم وقت جولانی مثلا ای هری کو اب رولاجی لیست او به اخلاق و حقوقی alçak براق bu gerek gele Kürt او براقی تشیر بکن حتی ایده به براق را هفدیتی نجی چرک چش براق و باوی براق تجی برا بکن اگر از دوسا بر پسره کردامم او هفدیتی مبزین براق را بچه ما نخودینه باور بکن نه هی نخودینه ایرو دشمن کی واجد ایرانه درکتیه و وقت خواست جی امریکا وقت خواست دی ایرانه بناج ایرانی حزناکم از دشمن ایرانه ولا زانه وقت امریکا دخواست دی ایرانی پیک نانی اگر گوتن جه خوشی ده بر رزیل و رسوابو خود تعالی هیچ جوان رزیل بکن اونه بیشم خیلی زن از تمید بیشم ده وقت پلاکا خرابه از دوباره بیشم یا حیاتو ده تو حیرانی امریکا بو از تجاری نبوم حیرانی امریکا بتنه دما برجواندی من امریکا پیکتینه وچه از امریکا جیمه جبورچی برجواندی مو وچه اگه بچه روزاوا بو Alikarya Rojava bu, Sentcom Rojava Dağıstan, İro tiştkivani ez be aldora Amerika nabinim. Tam tersi Amerika bir dizi acib eşkere emfrotin terörist ev xodiye 10 milyon dolar diyariya serevi terörist Jolani. İro bir terörist Jolani dizisine. Xod emezine. Gihad bin kevra namine. Ve roke em امریکا به حوجه داره کرد و کردستانیا فقط بیجن بیجه حواله خواه ازش در بیجن ترکیه مثلا اگر جولانی تروریست به پتاواسız ترامپی حقوق خویخوار و کتخوار و نزان و جاهل و کتخوار yani Trump تشت کی فرق ترامپ و تروریست جولانی جمدوتونه hatta merhaba kari بیجه teröristici devlet bu kadar terörist. Mesela devlet Türkiye terörist. Eğer navki ne koşu goravane. Mesela İran devleti terörist. Mesela Saddam devleti terörist bu. Hina cinayet ki dani ne terörist. Merhaba karış ker bene devleti terörist. Aşvar bezin. Sen nereye çevre?
ji Finlanda re, ji İsviçre re, hatta jinik devleti Avrupa re. Vana eğer biçur gibi ji sedî 20 be, ji sedî 25 gibi demokrasi navana dimeşi. Devlete ne demokrasi navantune bir teröristin. Barbarın, diktatörün. Kijan dünyaya, kijan cihane nava devlete diye 25 sal, 24 sal, 6 sal lisel hükümanı. Saddam var ya bu. Putin Rusya teröristi, devleti teröristi. Yani bana ma teröristi Çin, ha teröristi eğer bana tarif bike, teröristi kesek zulmedi ki, teröristi kesek her bir şartın dinamında ne demokrasiye, kesek به هالبجارتنا الصندوق أنا هاتي سرها كل ما هو تيروريست ما تيروريست ما قلتش كي مرة مازن بكي أما باور بكي ناس بونا قاس كردن أنجي از كرداد باريزم از صندوقهم قو نتوا قال لي كرد نه تيروريست تتشالاكي تيروريست بنانينه ما في خوازه دخوازه وك إنسانا لبي gezegeni planetine بيجي dava hak ve hukuku var. Fakat ben devlette barbari kuzer lavuk şuar peyda kere terörist ya terörist. La yeki yok ben sıkı terörist. Ama az xabejim. Ji devleta Türkiye pesi Kadir Zana terörist. Ka terörist ya biçi var. Ama az xabejim. Mit ziyana xada raneş devam çak. Dad. Mit ziyana xada çalaki xoş pek nane. Az temburik mehay. Tişki demi her devleta Türkiye teröristimiz. Zibon nivizkari ve zibon televizyon. Ki var lansaj kirin. Kadir Zana bir teröristin inini bulduk. Kedgot ev alçak kurre alçaka. Ev savcı sayıldı bu. Şuha az hin benda savcı sayılır. Gider bugün derken be ahlatiya bugün ve cari azivi rezil musabık. Az cana gotu mutne vildici harekata Kurdistan'ı dibizm biraz xwad bes biceribinin. از این بک ما کوچکک شست کردی از سند خوب برای که اب نام کی تروریستی کرده کنه از رو که بستاری تلویزیون که ببون یک استانبول بستار بود دوگود امریکا جمرد ویژه تروریست قط نقیم آمده زبامزی امریکا تروریست بگو چه گوتنک دیجه خود چه گوتنک خوش بود برای که من افکاروانا شیروگا وسا شیروگا بکی امرن بیارا که İlhan Ahmet ve Ummazun Abdi. Her vaha لحرمزه أو تبقرا أو تشكا حرمزه هي eriş ne eriş o 11,000 geçti li tengava ase mane tengav bi serê xwe dibêjî ya Hürmüz boğazı îja ew dibêjin tengav bi Kurdî tengav dûrdi 11,000 geçti yani sandalye gemiyi kayığı ticaret çuzuğunu dûrdi asteng mane yani wek me bêjin trafik tabi peymana navbera Amerika û Îranê hatî îmzakirin ji aloziya li tengava Hürmüzê di dome dîsa jî hîn jî ew alozî di doma îmza jî hatî kirin di dom ji vî tiştî ev zarok nabizilan ji vî tiştî dernakeve bi tenê hevdû naberek danê herkê dixwazin nefesê bistînin wekî tu derdê we aşitî maşitî çê nabe dere û hemû dere li wir aşitî çê nabe û li Kurdistanê Bakur jî tu pêvajo mevajo pêk nayê bira hettas ve çîroka ji zarokê dayika mir bêje devleta AKP ji me re çîrokan bêje çîroka ji gelê Kurd bêje rastî ji waniye hatta ew gotina wanî terorist Tirkiye hebe pêvajo mevajî pêk nayê bira şêxaf serê xwe dike îdil hember wan ne çend Kurd hene li hember wan ew
tevgera şahsayı tune negez tevgera şahsayı Seyit Rıza biçuk dikim na ew dönem wanî bû di destê wî de ew çapilî hebûn ê Tirka çapilî zanî pênc her dixwazin Alman Melmana dabû jê gotin çapilî di destê wan de heva ew hebûn di destê Kurdan tiştî tune bû dar û qazme û bêr û kurek hebû ama îro di destê wan de dron hene ê Tirka ê Kurdan jî dron hene di destê wan de nizam çi hene yanî pir zêdetiya wan teyarê wan e Bira jî bizan yanî vekirî me nebêje bimêje ew Kurdê gil hember wanê rebîn û rebben û pepûk û gil hember wan diket esas dişê ew Kurdan ama ew Kurdan mir rehma Xwedê hinek li hênka be û rehma Xwedê ne li hênka ji ew Kurdan ji ber wê yekê wanî bira bê zane tevî peymana navberiya Amerîka û Îranê hatiye îmzakirin ji aloziyê Tengavê Hurmuzê di domîne êrişê keştiyeke hate kirin û neye derbaskirina rawestandine peymana ku di navbera Amerîka û Îranê hatî îmzakirin wekî gavik girîng ber bi bedavakirina şer tê dîtin lê belê pêşketinên dawî yên li Tengava Hurmuzê nîşan dide ku xeteriya li heremê hîn jî bi dawî nebû yanî hîn jî xeterî heye her gav an jî her deqe dikarin sê pevkevin feqet hevdû îdare dikin melekgar werbêje min şerê wanî jî dijara xwe nedîtiye şerê vê zemanî vê dewrê jî dibe amade beste mezil texim ha şer tişke interesant ev yek piştî êrişa li ser keştiyeke pêk hat her çend êrişê dijî û qurbanî çê nebûn jî fikarê ewlehiyê ji nû de bê rixurandin yanî her çixa kuştî û mirî jî tune bin dîsa jî me fikara dike ev pêvajoya Îranê ev muzakera Îran û Amerîka bê helweşandin peki ev jî çêbû em werin ser İlham Ahmed û Mazlûm Abdî ji Ewropa vegeriyan Kurdistanê belê hevseroka daîra têkiliyên derve İlham Ahmed fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Abdî ji Ewropa vegeriyan hevserokê daîra têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ahmed û fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî ku di hevdê Hezîranê de çûbûn Ewropa vegeriyan bi xêr hatine bi silamet hatine İlhan Ahmed Mazlûm Abdî di hevdîtinê xwe de li İtalyayê dibûn dabûn destpêkirin ji İtalya de 18 Hezîranê de derbasî Fransa bibû piştî hevdîtina ku di 18 Hezîranê de li Fransa pêk anîn çûbûn Hollanda İlhan Ahmed û Mazlûm Abdî bi wezîrê karên derve yê Fransa Barrot re hevdîtinê kirin li Hollanda jî çend hevdîtin dîplomatîk pêk anîn û derbasî Belçîka bibûn li gorî agahiyên ku me bi dest xistine İlham Ahmed û Mazlûm Abdî gera xwe yê Ewropa
بسردانا ألمانيا بداوي كر لسر نابروكا هفدتني آليان تكيلدارو داخوياني ندانه مازوم abdi di 16 Haziran'e de lehevlere bu nunere taybet jî Amerika'ya Suriye çakal oğlu çakal tombarak. Avana nem de bisandın ez de beş. O çakal tombarak. Hevditinek be mazlum abdirik bekiriye. O netivan bezanci hevditinek bekani. Süper ve ki ana duruma le tü در حق گرنا خود هدیتنا خود دانستندنا خود برز جنرال ابتی هر وها و برز رزدار ایلهام آمد داخوی هدیتنا خود فرانسا و ایتالیا و بلژیکا و هولندا یا داویجی المانیا رو تو آگاهی ندانه و تو داخویانی جی ندانه چاپمنیه بیامن گلک باش کرد بیامن داخویانی ندادن gelek başkanı. Çıma zberku düzmine med düzmini kalleşu barbarın listokvanın antrikanı zbog kurdayka xo nebinin her tiştefa karın fedalık. Zbog kurdayka xo nebinin her tiştefa karın fedalık. Hund zanı mesela dayke. Ne? Türk o Kürt. Derim ber dadbekirini. Ve wan darlikin, ve wan bidarbekin. Ek ve wan bidarbekin dibêje ey Kürt, gotne xwe dawî bêj. Kürt dibêje wala dayikek min yextiyar hebû, ez dixwazim dayika xwe bînim. Tu derdê min ê ditûne. Şwa hûnê min darlikînin, bidarbekin. Tamam, em ê dayika te bînin. Ji ê Tirk dixwaz dipirse, dibê hûn tu çi dixwazin gotna te dawî نابج دایکا می نابج بابه می نابج زاروکه می نابج هفجینا ور بدبخت کرو باوری وان تکانین از داخل ناموسام کرو تر بدبختن قلشن نه تشتکه نه انسان نه مرون با اگر ام چیروک جی بکن نه چیروکه ام چیروک جی قبول بکن به مسئله حقوق جنایاری کردانی او حقوق جنایاری کردان اویجی گوت نمینی داوی برا دایکا ای Kürt ne o Kürt dayika xwe nebîne. Mesela dayike ji virtê. Dedi gerek cara em pêk din ya Türk diyor ki Türk'ün ise Kürt anasını görmesin. Ama mesela hûnîn bawer dikin ku em û Türkan kare werin baha. Hala ev generasyonê min dibe çê dibe dîsa. Piçik çê dibe. Generasyonê paş me werin. خوینا ترکا جبنا وقت دلی وار حد نابد برا کس نکم خونا تو خونه و خیالا نبینه تو کس برا خون و خیالا نبینه امش هم رابن بابه میاو امش هم حس ناکن biz beraber yaşıyoruz. Kız verdi kız aldık. Ulan kız da başını yesin oğlan da başını yesin. Ahmaklıktan ahmak diye pek içim yani. Adı emin az biz sada insan nazıkın Rusya zevci, Almanlar zevci, kız dahi Almana, kız dahi Fransa hariye. Normal. Yani Mekkeçik da Türkiye keçikani amica bu babu bre hevdu. Süper ve ki kes khana o nakapine. Ev na çen rojetici ve nadir var. Biz kadı dost kişimin Nefistan. Az bağırdık ki bandırayı belki televizyon izleyirdik. Ne zaman bandırayı. Nefistan da bu götürmem usta. Önümüzdeki hafta çok güzel şeyler olacak. Var Nefistan. Cumhuriyet. Müziği Nefistan bugün inşallah. Ama drastiye az bağırmak. Az bağırmak. Çim az bağırmakım? Tişteki Türk dedim peşa kurda çettiğini. Çiğ dedi peşa. Dibe kandili temizle. Kandili bırak. De ica. Ev çes sale ev de kandili. Ya nabezi kekemino. Çek meka xoddinin. بمر شرنكي اجيب ده شرنكي اعملها بورن خلاص مد جيانا خو ندي لقندا اشيرن
انشالله اف ریوبریه PKK اف کسی برپرسیار اف اوروپا انشالله از دزانم اوجی عقله وان تید گیجی از زانم اوجی وانک از شک از بیجم همو دزانن بتنی از خوازم دوباره بینیم زمان لگندا لمردین لآمده لگنده کردستانه دو عشیران هم دخست کسی نگو سلاح خاطدین چکا خاطدین همین اول کسی او تشتان ندادا پیشا کسی اف بتنه آرمان جو فکرات ترکا هی بتنه او استراتژیک جغرافیا کردستان والا بکن درده وی نچکه والله و بالله بدوزان و کردستان بگورا قاضی محمد درده دولتا ترک درده AKP نچک تانی ناپککیه درده وان اوه داره پاکش بکنو و هرن دورد رونیم با او داعش مایش دورخن حزب الله دورخن اوه از دوسا قندیله بم راستی از بیشه هگر دولتا ترک جمع بیشه از مختاریه جی بدم و مختاری ها قندیله والا بکن از بیشم از مختاریه نخواه از قندیله والا نه قندیل زبونا گله کرد شرف ناموس هبونه خلاص کردنه آزادی خوشسری هر چیز زبونا گله کرد او دماغ از بیشم قندیل نه همه شغل دو dönüm سه dönüm عرضه Neviye Kurdistani yani yeki vakt من belki aklı من ناگیجه از خودی akıl کی پچ که من gerek ev re beriya kandili beje zberku ve çava vedre beru berdin ya çu ev der beradan em beje ama az vi akıl ki xwe biçuk ev der beradan o seve go tak askaru maskaru quruci و bunu hamu xistin ur te çava disi wandraza beke ay kandil ay قدر zaten nama şardıkı. Tu nama şardıkı ve mavivanim mine. Ve hay örgütü derab, ve hay partini derabım. Brad ama az bir şikayeta kurdal batırkadık. Brad fesadiyak mı be? Wallah u billah. PKK iro harı ve sibe PKK bettir, hin zehirtir, hin kahramandır ve geço horte kurdal rabın juvar kabul lakin. Ama az ve İhbari az dikin. Kürt nasakinin. Kürt hatta sere وانش که نماقی موانته. Kürt hatta زمان خو چند خو کلترا خو د جهان دو خلق نجی زوار نما قبول که نجی تر نجی ایرانیان نجی عربان ام قبول لكن belki از نکارم باز قبول بکن سبه زاروکه من نبیه من ورابه قبول لكن نجی تر نجی جتارانه نجی بغداد ره Kürt نما قبول بکن ما Kürt احمقن دولت 130,000 نفوسی وانا ببین دولت از 7 میلیونم از غلام و خدمتکاری تبم از خبست بکشم من بکشه گرک تو من بکشه تو وی گلی گرک کوکه ده خلاص بکن کوکه ده اگر لی و ابزانه اگر هیتلر یهودی نقلاندن اگر اسرائیل فلسطین نقلاندن اگر شر امین جهان دو امین فرانسا و آلمانیا و اروپا و بونگه دو کده هبو نقلاندن نت هم 4 دولتی بورن یک ببین یک هم کارن کرداب قلاین و یازی بزانبن ام مافی خود خوازن اود خوازن وقته وقت فارس وقت عرب دوی رجلاتان آمینده به سربلاندی بشین اما راحت نایلن اگر از خواه شوال لو حرام ببه ولتجی حرام ببه او قوتا کرداجی هیه ولتجی ول ایرانجی ول عراقجی او کسی که خاکا من داگر کرده بود کی دو برابر و ایرو هونو پککر هواتن او تشکیده هونو دم پارتیل هواتن او تشکیده لهبارنجی ایک ناخوازی چاپی وی درکن لهبارن آشتی نتشکی خرابه لی کردوانی نامش ناکه دما وقت شیخ سعید
ben pek tek bir şahsiyet tek şuna da hat bir avagoy PKK abi na vagot burada mahir midir nedir yatıyor bir Türkçe bir şey vardı miyahir midir nizam çıkıyor vagotin kuani gribu general kiwan ama iro PKK rabu ab 5 saleci niv asırı lehember ve şerdi ki o evi şaraj bir domin azı kandil pakış bikin bırak kandili pakış bikin kandili bir elini herin azel dozat van vakt her gola vane have bavin gola vane be çava nabı mas ab tişte gun khazin çena pek nae o ek bu khazin pek bini hodra meydan az var tişki basit beşim parlamentere Dem Partiye Brez Ömer Öcalan der ki de bernama xadır. Ya bu ulus devlet Kürtler istemiyor ulus devlet. Nizam çen god. Ve milyona peyamcı çu. Go ama ek juan az bu. Go te şaş kiriye. Tu ve godine ne kar be ulus devlet çu. Amna xazı. Avro tevlama tengzite. Nizam kıyışı. Burası ki Ömer Öcalan dengce ne? Nizam kıyışı. Çünkü gotinik çabuk bu. Tezir bezir kurdar ulus devlet. Anna xazın. و بحزارة جوال كردستاني ولا أوروبا ولا دري دجي ويش بولا فلسطين ده كان بأولوس دولة تشكيواني الجهان دي تشكيوات جودا وديتي ها زي كردار الدولة تنا زوان 2 مليون 3 مليون فلسطين الدولة تتخاذل شقا جودا فكر جوداية او نراستجي كيد ببرابله تدي برا PKK هكذا PKK دولتك سر بخوان ناخوازه از دوی درجه نزانه بلکه فکر و رمان کیوان جایی بلکه پلان و پروژه کیوانه از وی نابزم فقط اصل خود دخوازن از وقت تشکی باش بیشم گلک زمرد گوتن یا تو نتو پرستی o normal iro de Rabun Rus'una PKK jiydi Partiya Kerkere Kurdistan ne teoperasi tişkine baş. Ne? Milliyetçi tişkine baş. Kadri zana milliyetçi. Ez bir doza Kurdistan kım. Bir seda. Ev kesege ve ez o ez. Ev kesege hakikaten ji Partiya Kerkere Kurdistaniye dibe me muster. Çima bırakam ne teoperasi mecebin. از خوازم وی بشم جسدی 5-6 هفته او سامپاتیزان و آلیگیری PKK جی نتو پرسن وقت منه اما جوارم و اجی PKK شما yani دو دیسی گو زغانی پارتیا کرکره کردستان من تو پارتی جی ناس سکنه و از نارم تو پارتیاش جبر ویه که امی ویاجی باش analiz بکن شیروه بکن گفتن مطمئن که وانی اچھا می بزن اونوس دولت هم نخوازن نه هم کارم بزن نه دماوی هم کارم بزن خدا مزنه هر چی که من کار به وادی تو به از نخوازم دیوی چاقی گله کل میره خدا چهار شهید دنگه ویل جمنه زمر دنگ شاد دنگه ویل جمنه چه حد برده بیوی گفت من 4 شهیدایش با کردستانه kesik nikare zimmer beze az velat ki Kurdistani naxwazim. Bo brave çaki xuyna 4 şehide me hesabı 4 şehide me bidin. Dengiye bu. U çar hab denge diye bun migellek dengi havale xor doste xor par bekirin. Havale azwan buan bawarım. Kefam jwarti. Berve ki bra herkesi kesik devlet kiz ve naxwazı xani qola goçene. Hunten Avrupa xabite ne? Türkiye kiracı bu. Tuhat Avrupa plan و پروژه یک امین تشخور خانی کی چک نه یا دایره که بکری خانی کی چک نه واره او تیب چی معنی کرسی
خون و خیالا کرده جی ولات کیوی هبه و توش برد بیجه نالا خانش خوار چه نکه لکوچه ما هرته که که چه تره به اخلاقی نظامتی yani gelek tişane melekari bîne ziman ez pir dirêj nekim birastî jî pir germ e ez dîsên hember we wek berdûşê Amedê derketime hember we pêxwasê Amedê pardon bira Kurdê me Amedê jî bibexşînin berdûştinê pêxwasê pêxwasê Amedê jî meşhûr in ew ji canê me ne birayê me ne lê mesela Amedê gerek Amedê wî navê xwe dîsê bistînin bi hal û hereketê xwe bi welatperwertiya xwe bi welathestiya xwe û ewan kuçê Amedê gerek bibin kuçê pîrozî ez wê jî karim ji we bêjim mala we hezar carî ava ez dixwazim îja xatirê xwe ji we bixwazim ev 45 deqe nêzîka 50 deqe el hember we me heta sibê bimînin di xêr û xweşiyê de belkî vî çend rojî jî ez hewl bidim wekayê 2 hefta 3 hefta nizanim ez derkevim seyranê yani dibêjin ya çi jê îzin belkî zana twîteke ez nizanim yani ez ê bi hevala re bi dostê xwe re biaxivim bi rênas re bi şîrînê re ez biaxivim belkî ez bêhim belkî yani ne sedîse belkî û yeko hurmeta min rêzê min ji we re heye bimînin di xêr û xweşiyê şewa min xweş ji ber ku ez gelek bi Xwedê nava xwedanê dimamim mala we hezar carî ava şewa min xweş silav bixebet rêzdarim hember we